suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. J'étais petite et je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux et le vent soufflait et la nature me souriait partout. Je contemplais l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tout saisir. Si je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, telle ma soif n'est jamais assouvie. Twongeye kubasuhuza banyarwanda namwe banyarwandakazi, twongeye kubasuhuza banyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. None ni kuwa gatanu tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2022, tukaba duteraniye mu cyumba cya studio ya radio televiziyo RBB. Tukaba rero kuri uyu mugoroba twabateguriye ikiganiro kugira ngo tuganirize abanyarwanda ku bijyanye n'itangazo rirebana n'ibyemezo by'abakuru b'ibihugu byo mu karere yateraniye i Rwanda muri Angola ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2022. Tukaba rero kuri uyu mugoroba dufite umutumirwa twatumiye kugira ngo aganirize abanyarwanda. Abagira ngo rero muri aka kanya tumuhereze ijambo yibwire abakurikiye ikiganiro, namara kubibwira ubwo turatangira ikiganiro nyirizina.
Murakoze bwana ambasaderi, ijambo ni iryanyu. Murakoze cyane, mbanje kugusuhuza bwana Jean Bosco Ngarama, ndamutsa n'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda n'abandi bose bakurikiye ibiganiro by'iyi shene yanyu yacu, cyane cyane nanone abakunze kuduha umusanzu mu bitekerezo, mu bikorwa, abaza gutanga ibiganiro kuri shene yanyu. Njyewe rero nkaba ndi umuhuzabikorwa wa komite nyobozi y'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Ndumva ari muri urwo rwego naje muri iki kiganiro, ariko nanone nkaba naje nk'umutangamusanzu mu bitekerezo no kugira ngo ibiganiro bya radiyo yacu bikomeze bikwira ku banyarwanda no ku bandi bose bumva ikinyarwanda, kandi nkaba mbasabye rwose kuyiyoboka no kuyishyigikira, bafataho abonnement, kuyishyigikira bareba ibiganiro, bakora za commentaire kandi bagaragaza ko bakunze ibiganiro byacu, bakanamenyesha mbese ibiganiro mwatanze. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma radio televiziyo RBB imenyekana kurushaho, kugira ngo n'ibitekerezo nyine by'abubatsi b'iteme bikwirakwire hirya no hino, kuko abenshi batubwiye ko dufite porogaramu nziza, nubwo atari porogaramu y'abanyapolitiki, ariko batubwiye ko ibyo dukora babyishimira. Donc nicyo gitumye rwose nje kubashyigikira nanjye, kugira ngo dusobanure amateka atureba, dusobanure ibibera muri Congo, dusobanure mbese ibintu bamwe bashobora kuba batarakurikiye neza. Nkeka ko twe dushobora kuba tubikurikira buri munsi, kuko bireba n'abanyarwanda bari muri Congo. Murakoze cyane. Murakoze cyane, kandi turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwo kuri uyu mugoroba kugira ngo muganirize abanyarwanda. Njyewe uyoboye ikiganiro ni Jean Bosco Ngarama, mbarizwa kuri radio televiziyo ya RBB, urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Muri kino gihe mu karere k'ibiyaga bigari, inkuru ikomeje kuvugwa cyangwa imaze amezi ivugwa ni inkuru ijyanye n'ihungabana ry'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Hakaba rero hakomeje kubera intambara zica ibintu. Iyo ntambara ikaba ihuje abasirikari ba FARDC ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 ishyigikiwe ku mugaragaro n'ingabo za RDF n'ingabo za Paul Kagame. Iyi ntambara rero ikaba yarateje imidugararo, abaturage benshi bavuye mu byabo, abenshi barahunze bagiye mu bihugu bituranye, ndavuga za Uganda, abandi bavuye mu byabo bajya mu nkambi imbere mu gihugu. Abana, amashuri yarafunzwe, abana ntibiga, abandi bari kwicwa n'inzara, abarara banyagirwa n'imvura ndetse bicirwa n'izuba ku misozi. Icyo kikaba ari ikibazo gihangayikishije abaharanizi b'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, akaba ndetse ari n'ikibazo gikomeye gihangayikishije umuryango RBB cyangwa urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, kuko ni umuryango urebera abanyarwanda n'abantu bose muri rusange. Hakaba rero hamaze igihe hakorwa ibishoboka kugira ngo izo ntambara zihagarare. Uyu munsi rero itangazo tugiye kuvugaho, nk'uko nabivuze, ni muri rwa rwego n'ubundi rwo guhagarika za ntambara. Mu minsi yashize ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2022, urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda cyangwa mu magambo ahinnye RBB rwasohoye itangazo rwerekana aho ruhagaze ku bijyanye n'iriya ntambara ikomeje guca ibintu, ihuje nyine ingabo za Kongo n'ingabo za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda ku mugaragaro. Ubwo turaza kubigarukaho mu kiganiro. Ibyo byaje rero bihurirana nuko tariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2022, umunsi umwe RBB isohoye iryo tangazo, hari inama yabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola yahuje
abakuru b'ibihugu byo mu karere kugira ngo bafatire umwanzuro ibijyanye n'iriya ntambara nyine ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo nama ishojwe hasohowe itangazo nyine risoza inama. Sindi buvuge ku itangazo ryose, abakurikiye ikiganiro banyihanganira ko ni rirerire, gusa icyo nabwira nyine abadukurikiye nuko muri iyo nama abakuru b'ibihugu bari bayirimo ari perezida w'u Burundi uyoboye EAC cyangwa umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, ni perezida w'u Burundi, hari perezida wa Kongo Tshisekedi, hari perezida wa Angola, hakaba hari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda wari uhagarariye perezida Kagame, hakaba kandi hari n'uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ushinzwe ubuhuza muri ibyo biganiro birebana no gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari. Itangazo rero risoza iyo nama ndavugamo bikeya by'ingenzi ku byemezo byafashwe kugira ngo tutarambirana cyane kuko itangazo ni rirerire rigizwe n'amapaji hafi 7. Icyemezo cya mbere cyafashwe muri iyo nama, hemejwe ko intambara ihuza M23 na FARDC bongeramo akantu ko intambara ihuza M23 irwana na FARDC ndetse na MONUSCO guhera ku itariki ya 25 z'ukwa 11 igomba guhita ihagarara. Ubwo ni uguhera saa 12 za nimugoroba. N'uyu munsi turiho dukora ikiganiro. Icya kabiri nuko hemejwe ko ingabo za M23 zigomba gusubira inyuma zikava mu birindiro zari zirimo aho zari zigeze zigasubira inyuma. Icya gatatu nuko hemejwe ko hagomba koherezwa ingabo za Kenya mu duce twa Goma aho zamaze kuhagera, zikajya muri Bunagana, zikajya muri Rucuru, zikajya no mu mujyi wa Kiwanja. Ikindi cyemejwe nuko M23 muri kwa gusubira inyuma igomba gusubizwa aho yahoze mbere yuko itera, aho bise muri Sabyinyo, ndumva ari mu kirunga cya Sabyinyo birumvikana. Kandi gasabwa kutarenga uduce twitwa Bigega, Bugusa, Nyabinkona, Mbuzi, Rutsiro na Nkongwe. Ikindi cyemejwe nuko M23 niyanga gusubira inyuma azongera guterana inama y'abaperezida bagashyiraho umutwe w'ingabo ugomba kuyisubizayo ku ngufu. Ikindi muri ibyo byemezo byafashwe nuko u Rwanda rugomba guhagarika inkunga yose rwaherezaga M23 muri iyi ntambara. Ibyo bizakurikizwa rero no gusubiza mu buzima busanzwe ingabo za M23, ubwo ni ukuzikura mu gisirikare bazijyana mu gisivili. Ikindi ni ukuzambura intwaro, kandi ibyo byose bikazahagarikirwa n'ingabo za Kongo FARDC. Ibyo kandi bizakurikirwa n'igikorwa cyiza cyane cyo gucyura impunzi, abantu bagasubira mu byabo, bagasubirana amahoro bahoranye kuva mbere. Ikindi kirimo nabonye muri iryo tangazo nuko hagomba gukomeza ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo mu by'ukuri bashimangire amahoro nyayo mu karere k'ibiyaga bigari. Nyakubahwa ambasaderi, mwumvishe ibyo tumaze gusoma muri iri tangazo. Navuze muri makeya, navuze bikeya kuko ni itangazo rirerire cyane. Ikibazo ndi bubabaze rero, icyo nifuza ko muganiriza abanyarwanda nuko nkuko natangiye mbivuga, muherutse gusohora itangazo ku itariki ya 22 z'ukwa 11 muri 2022 byavugaga cyangwa se byerekanaga aho urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mubereye umuhuzabikorwa wa komite mpuzabikorwa muhagarariye, aho ruhagaze ku bijyanye n'iriya ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umunsi umwe bukeye bwaho asohoka ibi byemezo by'abaperezida bo mu karere byafashe mbese bikomeye bikakaye bihagarika intambara kandi bitanga umuti w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi nyakubahwa perezida, mwabyumvishe gute, mwabifashe gute ibijyanye n'iyi myanzuro y'abaperezida bo mu karere dutuyemo? Ijambo ni iryanyu. Urakoze cyane muvandimwe Ngarama. Nk'uko bivuze mbere y'iyo nama y'u Rwanda, twebwe muri RBB
urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda twari twandikiye guverinoma ya Kongo ibarwa isanzwe, ariko noneho dukora n'itangazo rigenewe abantu bose, itangazo ryanditse, ariko hashize iminsi noneho turavuga tuti muri iki gihe hari uburyo bugezweho bwo kugeza ubutumwa ku bantu benshi cyane, aribwo bw'itangazamakuru nyine rya YouTube n'ahandi hose, kuko buriya butumwa nasomye mu izina rya bagenzi banjye ryaciye kuri YouTube, ariko ryaciye n'ahandi, ryaciye kuri za media sosiyo zinyuranye, kuri Facebook, zaciye kuri LinkedIn, ryaciye kuri Twitter. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ryarebwe n'abantu benshi, nyamara itangazo twari twasohoye naryo ryarasomwe bigaragara, kuko naryo twari twashyize kuri izo mbuga, ariko muri iki gihe ibintu byihuta vuba, ni ibivuzwe abantu bakabyumvira n'amatwi yabo, cyane cyane ko twebwe Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange turi muri culture orale, nta gusoma biratugora, kandi koko gusoma bimara igihe kinini cyane. Ndagira ngo rero mbwire abakurikiye iki kiganiro ko mu by'ukuri uyu munsi hari uwambajije ngo ese ngo mwari muzi ibyo bazavugira i Rwanda, mubwira ko rwose nta banga twarimo na busa. Ntese kubera iki? Ati ni uko gusa ibyo mwari mwavuze byose twabibonye mu itangazo ry'abayobozi ba perezida b'akarere, ndavuga ntoya, ubwo nuko ibitekerezo byahuye n'ibyabo, ariko rero niba kandi bari babanje gusoma itangazo ryacu bakabibonamo ibitekerezo byiza, nabyo ntabwo byatugwa nabi. Gusa ndagira ngo nibutse ko iyo dutanze itangazo nka ririya, icya mbere twari tugamije ni ukwereka abavandimwe bacu b'Abanyekongo n'abandi bose batuye muri Kongo, cyane cyane mu burasirazuba, muri Nord Kivu, muri Turi n'ahandi hose hari intambara, no muri Sud Kivu, kugira ngo tubagaragarize ko akababaro bafite, ibyago bafite, intambara yabateye ikababuza amahumeko, ko natwe tubashyigikiye, ko twifatanyije nabo, ko twifatanyije na leta ya kiriya gihugu n'igisirikare cy'iyo leta, kuko intambara barimo ntabwo ari intambara yoroshye, cyane cyane ko bateye baturutse iwacu mu gihugu tuvukamo cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ko natwe byaratubabaje kubona igihugu cyacu gihohotera abavandimwe mu gihugu duturanye, bakajya kwica abaturage, bakajya gusahura, bakajya guteza urubwa igihugu cyakiriye Abanyarwanda. Nabyo turabivuga tuti Kongo ni igihugu cyakira abanyamahanga neza, kuko nkatwe Abanyarwanda cyakiriye impunzi kuva kera, kuva muri za 59. Kongo yakiriye impunzi nyinshi, ibaha amashuri, ibaha akazi, bamwe bagira Abanyekongo, ariko bamwe muri abo ngabo Kongo yahaye ubushobozi ikabakira nk'abana b'igihugu, nibo bari kwihemukira, nibo bayihemukiye, nibo bayituka kuri radiyo Rwanda n'ahandi hose. Ibyo rero nabyo twarabivuze, noneho tugeza kuri guverinoma ya Kongo ibyo twakwifuza ko byakorwa kugira ngo iriya ntambara bayivemo, kandi bakayivamo bafite ishema rigaragara. Twasanze rero koko mu byemezo twifuje ko bazafata, hari bimwe usanga twarahuje ibitekerezo, n'ibyo uvuze by'impunzi babivuzeho, ni ibintu bishimishije. Nanone ariko hari aho bagera ntiwumve neza icyo bashaka kuvuga n'aho bazageza, mbese ugasanga hakirimo ahantu hashobora gutuma M23 ariyo RDF ariyo Armée Rwandaise bashobora kubaca mu kwaha, kubera ko ibintu byose bitavuzwe nk'uko byagombye kuvuga. Ubwo mu kanya nitugaruka ku byemezo byafatiwe i Rwanda, ndajya nkubwira nti iki cyemezo nubwo ntabwo tugena ijambo ku rindi, ariko ibyemezo bikomeye twabigarukaho, noneho tukajya dukora evaluation hamwe tuvuga tuti
biriya biracagase cyangwa se biruzuye cyangwa hashobora kuba harimo urwaho. Ni analize tugomba gukora. Ikibazo ni uko uyu munsi wenda dufite igihe kigufi, urabizi, dufite izindi nshingano, ariko mu by'ukuri iriya tangazo ni itangazo ryiza. Wavuze abarisinye ntabwo ari abantu basanzwe, urebye n'abayobozi bo mu karere hafi ya bose. Abatarimwo nabonye batarimwo ni perezida wa Uganda, perezida w'u Rwanda n'uwa Tanzania, ariko wa Tanzania we hari uvyerekeye iriya dosiye yamaze kuvuga aho bahagaze. Abari bahari rero bahagarariye bagenzi babo mu by'ukuri, kandi bagahagararira n'ubumwe bwa Afurika, kuko Lorenzo niho aherereye, bakaba bahagarariye CIRGL, wa muryango nanone ureba amahoro mu bihugu byo mu biyaga bigari. Hakaba na East African Community nyine ivugirwa na perezida wayo w'iki gihe ari nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, na Uhuru Kenyatta wari perezida wa Kenya. We n'umuhuza mbese bashyizeho akiri perezida. Nyuma baravuga bati ubwo watangiye dosiye igikomeze. Nabyo bikaba bigaragaza ko igihugu akomokamo ari igihugu cyubahiriza demokarasi, kandi umuntu yavuye ku butegetsi bwa perezida ntabwo ari ukuba ko agomba guhita afungwa. Baramwubahirije bati komeza, uraduhagarariye kandi uhagarariye akarere. Ubwo rero wavuze bimwe mu byemezo bafashe, koko nk'uko babivuze, baravuga bati intambara igomba guhagarara. M23 ibitero igaba kuri Congo ikabihagarika, kandi ikabihagarika uyu munsi kuwa gatanu, tariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 saa 12. Ni ukuvuga ko hashize iminota 39. Niba byakurikijwe turabimenya, ariko ni saa 12, ariko ndakeka ari saa 12 wenda yaho bari bari. Ni ukuvuga ishobora kuba itaragera wenda. Ni za nimugoroba yuko itangazo ry'igifaransa handitseho 18. Ndavuga ni 18 hehe, kuko twe ntabwo duhuje isaha na Angola cyangwa na Kinshasa. Nibyo nicyo ashaka kuvuga. Twebwe ngubu dufite saa 12 n'iminota 40, bo rero baracyafite saa 11 n'iminota, ariko igomaho bari imbere yacu h'isaha ndakeka, cyangwa se turi hamwe. Ibyo ari byo byose hari isaha ntarengwa basabye ko bari aba mercenaires b'u Rwanda bakorera u Rwanda ariko biyita abandi, bahawe igihe ntarengwa bagomba guhagarikira imirwano. Niba irenga rero iyo saha, ni ukuvuga ko bazaba basuzuguye abaperezida b'akarere. Ni ukuvuga ko biriya bihano biteganyijwe ko bazahabwa bihita bishyirwa mu bikorwa. Ariko rero n'ibyo bihano bavuga ntabwo bigaragara neza ko igihe bizatangirira neza n'uburyo bizakorwamo. Yumva, kuko niba bavuze bati twebwe dukomeje intambara, ntabwo dutegeka, ntitwari turi mu nama ariko bavuze. Uriya mugabo ngo ni kapitene Wiringoma hari, ni koloneli cyangwa ni kapitene? Major Wiringoma. Afite grade nk'iyo Kagame yari afite batera u Rwanda. Yaba yavuze ko bitabareba kuko batari mu nama y'u Rwanda. Ayo nama rero bafitanye na Kigali na FPR kugira ngo bazavuge bati wenda biruta yarahari, ariko ntabwo twari twamutumye, ntabwo bitureba. Mukiri aho ngaho ejo numvishe ikiganiro cy'umuvugizi wa M23 witwa Canesius w'umusivile, yavuga ko batigeze batumirwa ngo ibyo babyumvishe kimwe n'abandi ngo ntibibareba. Ariko yari inama y'abayobozi b'ibihugu, ntabwo yari inama yo gutumira bariya barwanya leta. Ntabwo bari gutumira abantu bose bitwa ko ari abateroriste, ntabwo bari gutumira ADF. Ntabwo muri iki gihe bariya ntabwo ari ba chef d'etat. Uwo nguwo
nanjye hari ubwo njya mwumva ni umuntu ufite amagambo mabi cyane, ibyo atekereza byose ni ubwoko bwacu, turarwanira ubwoko bwacu. Ni ukuvuga rero ko dufite impamvu, ko dufite ukuri mu byo duharanira, ubwoko bwacu nta kindi avuga. Ariko ibyo niba ari byo yatoranyije nta kibi kirimo. Ariko rero hagati aho hari ibihugu byakoze inama, abayobozi b'ibihugu, ibyo rero niwe uzamenya icyo amateka azabwira isi n'igihugu cya Kongo. Ariko nkeka ko ayo magambo ntabwo azatuma intambara irangira vuba, bizatuma noneho koko babapurikaho, babashyiraho bya bihano biteganyijwe. Ubwo rero wenda twakomeza dushobora gukomeza ukambaza ibindi bibazo, ariko ndakeka ko hagati aho hari ibindi byinshi bafashe, ibyemezo bafashe bavuga bati ibi nibidakorwa dore ibihano bizahabwa bariya bantu. Bwana Ambasaderi, murakoze cyane. Nk'uko mumaze kubivuga, musobanuye uko urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda muhagarariye, itangazo rwasohoye n'uburyo mwabibonaga, ndetse muvuga ko byaje neza, bisa ibyemezo by'inama byaje bisa n'ibyifuzo bya RBB. None kugeza kuri uyu munsi wa none tuvuze ku bijyanye n'ikiganiro cyatanzwe n'umuvugizi wa M23 avuga ko batiteguye guhagarika intambara. Ibisabwa nk'uko nabivuze kandi ni nacyo gikomeye, nuko intambara zigomba guhita zihagarara guhera none ku itariki ya 25 guhera saa 12, kandi M23 ikava mu mapozisiyo yaho yari imaze kugera igasubira inyuma muri za Sabyinyo. Iki kintu mwebwe nk'umuntu ureba ukurikirana politiki yo mu karere, umuntu w'inararibonye mu bijyanye na politiki, iki kintu murabona kizashoboka? Ibi ndabivuga mpereye ko basaba M23 gusubira inyuma ikajya muri Sabyinyo, bakayibwira naho itagomba kurenga, bisa naho quartier general yabo izaba yimukiye muri Sabyinyo. Ibi bikaba bisa neza nuko byagenze muri 1993 ubwo FPR yaririho irwana na leta yariyobowe na Perezida Habyarimana. Iki gihe FPR bayemereye kujya za Kinihira aho kugira ngo yubahirize ibyasabwaga n'amasezerano y'amahoro yaramaze gusinywa, bategura gahunda yo guhanura indege y'umukuru w'igihugu, bubura imirwano ndetse bafashijwe n'abampatsi ibihugu babateretse ku butegetsi. Uyu munsi wa none duhereye kuri experience y'ibyabaye mu Rwanda, turabona ibi bintu koko bizashoboka. Dore baratwereka ko ingabo za Kenya arizo zizaza gusigara mu mwanya waho M23 yariri. Icyo gihe naho hariho zone tampo, hari ingabo za Minwari nizo zari zashyiruzwe muri iyo myanya. Ikiyongeraho cyo nuko Minwari yari yahawe n'uburenganzira bwo gucunga ingabo, gucunga stoke y'intwaro zari z'abasirikare bakuru b'igihugu ba guverinoma muri icyo gihe. Ibi wenda bihuje n'iriya experience dufite, turizera koko ubu munsi twakwizera ko M23 izarambika intwaro igasubira aho ngaho bayitegetse kuba, intambara zikarangira bikagenda nk'uko ririya tangazo ryakozwe. Koko mwebwe mubibona gute? Ijambo ni iryanyu bwana Ambasaderi. Urakoze cyane bwana Ngarama. Bizagorana kubera ko turakomeza kuvuga ngo M23 kandi ari guverinoma y'u Rwanda mu by'ukuri. Ni ibintu bigaragara. None se ibiruta yari yagiye gukora iki i Rwanda? Yasinye ibi bintu nkande, kandi baranamubwiraga bati turabizi ko u Rwanda rufasha M23. Ibintu bizwe ku isi hose, n'abanyamerika barabibabwiye, noneho bareruye. Ubumwe bw'i Burayi barabyemeje, barabibabwiye, ndetse na guverinoma y'Ubufaransa, ndashaka kuvuga minisiteri y'ububanyi n'amahanga, uretse ko Perezida Macron bari mu nama ya Francophonie, yatanze ikiganiro asa n'unyuranya na minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Ariko ni ibintu rero
byemejwe ko u Rwanda rufasha M23. U Rwanda rukavuga ruti ariko ntabwo turi twenyine, n'Abaganda barabafashe. Ibyo ntibibareba, mwebwe nimukore ibyo tubasabye nk'Abanyarwanda, nka guverinoma y'u Rwanda. Ubuganda nabwo dufite ibyo tuzababaza. Igituma rero mvuga ko wenda bizagorana nuko ni nk'umutego u Rwanda rwiteze. Ni umutego ukomeye cyane kuko M23 nirekura intwaro, icya mbere cyo ntabwo bizaba bimeze nk'uko FPR byayigendekeye, kuko FPR ntabwo bigeze bayisaba gushyira intwaro hasi. Bari baremeye ko ari ingabo z'Abanyarwanda bashaka gutaha iwabo, byari byaremewe kandi harabaye n'ibiganiro. Ibyo byose ni ibyemezo byafatwaga mu biganiro byagirwaga hagati ya leta y'u Rwanda na FPR. Naho bano nta kuganira nabo. Perezida Tshisekedi na guverinoma ye bavuze ko badashobora kuganira n'abantu bakoresha iterabwoba, abateroriste. Aho niho hari diferanse. Uvuga rero ko ingabo kanaka ari abateroriste ntabwo ari umunyamahanga, kuko umunyamahanga si ukorerwa iryo terabwoba. Kongo niyo izi ibikorwa M23 arizo ngabo z'u Rwanda. Mu by'ukuri Abanyekongo nibo bazi ibyo bakora muri Kongo. Niyo mpamvu bavuze bati kuri twe bariya bakoresha iterabwoba. Ntabwo rero twemeye kuganira nabo. Ibihugu byo mu karere byabyemeje nabyo, byemeza ko bagomba kuva aho bafashe, kuko babifashe Bubandi, babifashe Bunyoni, babifashe mu rwego rw'iterabwoba nyine. Bavuga bati nimusubire, nako nimujye aha n'aha n'aha n'aha. Ahubwo umuntu yakwibaza ati ese hariya ninde wahagennye? Ese ni Kongo yavuze iti nimureke tubafungirane hariya kandi tunabacunge? Kuko muri iri tangazo baravuga ko FARDC aribo bagomba gucunga M23 mu gihe bazaba bamaze kuva aho bari muri iki gihe. Cyangwa se ni ibihugu byo mu karere? Ibyo bihugu byo mu karere se bizi bite aho hantu? Kuko aba ari kwivanga cyane mu bibazo bireba Kongo. Nkeka ko ari Abanyekongo bavuze bati nibave Bunagana, nibave Rucuru, nibave aha n'aha n'aha. Wenda mu gihe tutaravuga ngo nibasohoke basubire iwabo, baya bari hariya. Ariko abari twe tubacunga kandi tubifatanyije na ziriya ngabo zo mu karere, cyane cyane Kenya, kuko yahageze. Kenya izaba isigaye iri Goma, izaba igiye Rucuru, izajya Bunagana na hariya hose za Kiwanja. Nkeka rero ko byose bizaterwa na M23. Ni Kagame mu by'ukuri uzafata icyemezo. Gutoranya ntabwo ari gutoranya mu bintu byinshi, hari kwemera ibyemezo byafashwe n'abayobozi bo mu karere. Bamaze guhura kenshi, bahuriye i Nairobi, bahuriye Rwanda. Ubu noneho bafashe ibyemezo bifatika bigaragara kandi bigaragaza ko u Rwanda rubirimo, nubwo biruta. Buriya hari umukino yakinnye mu itangazo ryo mu Cyongereza ashyiramo ibintu bitari mu ry'Igifaransa, ariko rero byarumvikanye ko ntabwo ari zone tampon bagiye gukora, kuko hariya bazaba bambuwe intwaro. Ntabwo bazahajya bafite intwaro zabo. Nyuma yaho rero niho u Rwanda ruvuga ruti niba bambura intwaro bakajya hariya hantu, nyuma bakongera kubona duteye, tuzaba tugaragaje koko ko ari twe turi mu ntambara. Icyo ntinya rero ni uko ubu ngubu byihutirwa mbere y'iriya saha, kandi koko byatangiye, ni uko batera igitero gikomeye kugira ngo byose bisubire wa Ndabaga. Nibyo nkeka ko FPR izakoresha. Nibwo buryo isanzwe ikoresha kuva muri 90. Iyo babonye bafashwe mpiri, bahita bareba ukuntu babisandaza kugira ngo bisubire iwa Ndabaga, bongere batangire byose. Ariko rero
nanone ukurikije mobilisation iri hirya no hino ku isi, icyo gihe babikoze ni ukuvuga ko baba biyemeje gufata Kongo, cyangwa se biyemeje ko hagiye kuba intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda. Babimenye mu Rwanda, niba badakurikije ibyemezo byo muri iri tangazo, hazaba intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda. Kongo kandi izafashwa n'ibihugu byo mu karere. Abavuga ko Kenya ishobora kubishyigikira u Rwanda, njyewe simbyemera neza. Bafite inyungu zabo za Kenya, si ugushyigikira ingabo z'u Rwanda, kuko nta simbona izo nyungu icyo ziba zimaze. Biriya bavuga ngo muri Kenya hari abantu bahuje ubwoko n'abatutsi n'ibiki biriya, ni njye sinshobora kubyemera. Igihugu cya Kenya si uko giteye, ntabwo kikiri muri moyen age nkatwe. Bo bareba inyungu bafite kuri RDC. Inyungu zabo ni ubucuruzi, inyungu zabo ni ukwegera icyo gihugu bagasinyana amakontra nk'ibihugu bibiri bifite ubwigenge, bagatangira gucuruza hamwe na Uganda. Kandi nubwo General Muhoozi Kainerugaba akunze kwandika biriya bintu, ariko nkeka ko na Uganda keretse nayo bishaka gufungura intambara na Kongo, icyo gihe byaba bibaye clair, byaba bisobanutse. Twese twamenya ko u Rwanda na Uganda biyemeje noneho gutera Kongo, hakaba intambara. Buri muntu akifashisha abashoboye, akifashisha ubushobozi afite bwose. Ntabwo bizongera gusubira inyuma ngo kiriya gihugu cyamanitse amaboko ngo ni mu Rwanda, Uganda nibagende basahure. Nkeka ko atari uko bizagenda. Hari impamvu nyinshi zigaragaza ko 2022 atari kimwe n'1996. Nuko mbibona ngewe, wenda twategereza ya saha twavuze niyo yageze, tukaza kumenya uko byifashe. Nabonye abaturage muri Nord Kivu, Goma n'ahandi, hari ibyo batumvise neza muri iriya tangazo, ariko ni byiza nabyo kuko bituma guverinoma igaragaza ko ikorera abaturage. Niyo hari ibitagenze neza abaturage bakabivuga. Mu Rwanda biriya ntibishoboka. Ntabwo mu Rwanda abanyarwanda bashobora gukora manifestation yo kuvuga ngo mwasinye ibintu nabi. No, iyo babisinye baba babisinye, kandi nta nubwo babanza kugisha inama wari wese. Ubwo rero nuko ngiye mbona, nkoze analyse nkarebana kure, nsanga wenda Perezida Kagame na Perezida Museveni niba badakurikiza ibiri muri iri tangazo ngo nuko batari bahari, bazaba bemeye ko bari inyuma ya M23, kandi bazaba bemeye ko ingaruka zabyo kudakurikiza ibiri muri iri tangazo, baba bemeje ko bishobora kubagiraho ingaruka nabo, ari bo ku giti cyabo, ari kuri guverinoma zabo, cyangwa ku gisirikare cyabo. Murakoze cyane Bwana Ngarama. Murakoze cyane Bwana Ambasaderi, mugize neza no gukomoza ku kibazo nari ngiye kubabaza, kuko abantu benshi muri no minsi bakomeje kuvuga bati mu masezerano ya Arusha yasinywe hagati ya FPR na guverinoma yariho mu Rwanda, abagiye gusinya mu masezerano abantu bavuga ko mu basinye mu masezerano ari umutego FPR yateze, bashyira imbere Kanyarengwe ayasinyana na Habyarimana. Bakavuga bati, ndavuga ko biri kunyura ku mbuga nkoranyambaga, bakavuga bati n'uyu munsi wa none birongeye, bagiye gushakisha umuti w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Kagame bavuga ko ngo abantu bamubonye yigendeye kureba umupira, biruta ko abaturage bari kurara bicwa n'imbeho, bari gupfa n'inzara, birutwa nuko abirutisha ko abaturage bari ku gasozi, abantu bari gupfa, abasirikare mu Rwanda barirwa bashyingura, n'abakongomani barapfa, ariko abirengaho yigendera kureba umupira, ntiyaboneka muri iyo nama ishakira amahoro akarere dutuyemo. Ndetse biza bikubitana nuko Perezida Museveni nawe ataje, kandi mu by'ukuri ibyo bihugu byombi
ari byo bibaye ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari dutuyemo, ari byo bihugu bigaragaraho guhungabanya umutekano wa Kongo ndetse binafasha M23 ku buryo buzwi mu karere dutuyemo. Abantu rero bakaba n'ubundi mukivuzeho, ariko mu by'ukuri abantu bakomeje kuvuga ko ari uburyo bw'amayeri kugira ngo batazubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano. Mwari mumaze kugisobanura neza. Ikibazo rero ikindi nageraga ngo mbabaze, muri iri tangazo bwana ambasaderi, hari aho bavuga ko M23 igomba guhagarika ibitero igaba kuri FARDC bakongeraho na MONUSCO. Ako ni akantu gashyashya kajemo katari gasanzwe kagaragara mu bintu bivugwa muri ziriya nama z'abakuru b'ibihugu. Tuzi neza ko kugaba igitero ku ngabo z'umuryango w'abibumbye, nimba nibuka neza, gishobora kuba ari igikorwa cy'iterabwoba. Aka kantu baba bongeyemo ko kuvuga ko bahagarika ibitero bagaba kuri MONUSCO, aho ntabwo kaba gaca amarenga kavuga yuko nyuma yo kwamburwa intwaro hashobora kubaho urukiko ruzaburanisha abantu bakoze ibikorwa by'iterabwoba n'ibindi byaha bindi byaba byaribasiye inyoko muntu. Icyo kintu cyo mugitekereza wiki muri analize zanyu mukora? Ijambo ni ryanyu. Urakoze. Ni ikibazo koko umuntu wese ukurikira ibibera hariya muri Kongo yakwibaza. Kuba bongereyeho MONUSCO si uguca amarenga, ahubwo ni ukuvuga ibyabaye. Ni ukuvuga ko u Rwanda M23 barashe ingabo za MONUSCO ndetse bahanura indege yabo helicopter. Ni ibintu bizwi, ni ibintu byanditswe, ni ibintu na Loni yiyemereye, bavuga bati n'ibikoresho bafite ahubwo biraruta ibyacu, biraruta ibya MONUSCO. Burya Secretary General Guterres yabivuze, wenda asa abantu baketse ko ashyigikiye u Rwanda, ariko byatugaragarije byinshi. Iby'iterabwoba rero byo navuze ko Kongo niyo imenya iterabwoba ribera ku butaka bwayo. Amahanga ashobora kubyemera, ashobora kutabyemera, ariko Kongo niyo ivuga iti erega hari n'amasezerano mpuzamahanga ku byerekeye terorisme. Ni ikintu cyiza rero kuba bongereyeho MONUSCO, bigaragaza ko ibyo M23 n'u Rwanda bakoze barasa indege ya MONUSCO ko bitibagiranye. Bishobora no kuba bivuga biti nimudakurikiza ibi byemezo, kandi na Loni buriya ibirimo nyine, na MONUSCO noneho ibyo ari byo byose biravugwa. MONUSCO noneho nayo izagira role offensif ifatanye n'igisirikare cya Kongo n'igisirikare cyo mu karere ka East African Community. Nuko nabisobanura, kandi nkeka ko aricyo bishatse kuvuga. Nabyo kandi bababwiye ko ibyo byose bigomba guhagarara uyu munsi saa 12 za hariya Goma. Nta kundi byari kugenda nyine, nta kundi byari kugenda kuba Kongo itasigaye iri yonyine, rero FARDC bakayifatanya noneho na MONUSCO. Ni ukuvuga ko hari ipfundo rikomeye cyane, hari ipfundo rikomeye. Murakoze cyane bwana ambasaderi. Ikibazo ndabona turi kugana ku musozo, ariko ikibazo kibanziriza icya nyuma ngira ngo mbabaze bwana ambasaderi, mwari mubaye no mu kanya mwabaye nk'abagikomojeho, ni ikibazo kijyanye no kudezaruma cyangwa se kwambura intwaro abasirikare ba M23. Abantu rero bakomeje kubyibazaho byinshi, byahereye na mbere y'uko iyi nama ya Rwanda iba. Hari komantere abantu bagenda banyuza ku mbuga nkoranyambaga. Hari icyavuzwe n'uriya munyamabanga mukuru wa Loni wavuze yuko M23 ifite intwaro nk'iz'igisirikare cy'umwuga. Muri izo ntwaro rero tukaba tuzi neza ko ari intwaro za leta za RDF cyangwa se z'ingabo z'u Rwanda. Hakaba rero harimo n'ikibazo mu bijyanye no kudemobiliza abantu, ari byo bijyana nyine no kwambura intwaro abo bantu, abo basirikare ba M23. Hari ikibazo cy'abantu b'abakongomani mbere y'uko intambara 1996 iba, ndavuga mu myaka za 90,
bamwe FPR kugenda ishaka abasirikari yanyuze mu bihugu duturanye, nyura no muri Kongo, ifatamo bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda muri Kongo, bajya gufasha FPR kurwana intambara. Barakomeje baba abasirikare b'u Rwanda. Kuri uyu munsi wa none rero hakaba hari n'abandi nyuma ya 1996 hari impunzi zahunze n'ubundi ziva Kongo z'abatutsi bavuga ikinyarwanda, zikaba ziri mu nkambi mu gihugu mu Rwanda. Abo bantu nabo bakaba bakoreshwa kugeza kuri uyu munsi wa none. Hari ndetse n'ubushakashatsi burimo bukorwa butararangizwa ku buryo abantu bari gukora amaliste y'abasirikare bazimo b'impunzi bari no mu gisirikare cy'u Rwanda. Muri aba akaba ari nabo bakoreshwa mu gutera cyangwa mu gutera Kongo muri izi ntambara za M23. Hari n'ingero nzindi tugiye tuzi nka bari binjijwe mu gisirikare ku gihe cya CNDP, abenshi wasangaga ari abasirikare babaye mu gisirikare cya APR, baba no muri RDF, baragaruka baza no kuvangwa n'igisirikare cya Kongo. Mu mategeko rero ndabizi muri umunyamategeko, mu mategeko y'ibihugu bikaba bibujijwe yuko umwenegihugu ashobora kujya kwifatanya n'igisirikare cyo mu kindi gihugu cyangwa n'iyindi mitwe kuza kurwanya icyo gihugu. Icyo ni ikibazo gikomeye kugeza ku munsi wa none. Rero hakaba muri abo bantu bakiri mu gisirikare cy'u Rwanda banafite na matricule zemeza uko ari abasirikare. Hakaba hari rero ikibazo abantu bibaza batese, niharamuka habayeho gusubiza abantu mu buzima busanzwe, abasirikare bafite matricule z'u Rwanda, nubwo nabwo nongerewe ikindi, impunzi zibujijwe gukoreshwa igisirikare, uko izo mpunzi ziri mu Rwanda ni impunzi zigengwa na stati za Geneve, ntabwo zemerewe kwinjira mu gisirikare, gukoreshwa mu gisirikare n'abantu ba ONU. Abantu bakaba bibaza batese ibyo bintu byose ko hagiye habaho kwica amategeko, ndavuga mpuzamahanga, nkayo yo guhindura impunzi abasirikare. Barahari uyu munsi wa none, nababwiye ko hari ubushakashatsi bugikomeza burimo bukorwa kugira ngo bunonosorwe, tuzabitangaza. Bishoboka gute? Abantu nyine nicyo bakomeje kwibaza batese, ingabo z'u Rwanda bazazidemobiliza ku butaka bwa Kongo, bizagenda gute? Ikindi kibazo ni uko abantu bavuga bati kugeza uyu munsi wa none abo ba M23 bagiye bahagarirwa n'u Rwanda, mu by'ukuri bigaragara yuko nyine ari abakozi ba Kagame, nta mubare wabo uzwi kugeza kuri uyu munsi wa none. Ese ejo abantu bazatungurwa bakabona bazanye nk'abasirikare 20 cyangwa 30 b'abasore b'insoresore batoje muri Kongo, uretse ko bamakenga bo byanze bikunze bagomba kuba barimo barazwi. Abo bantu akaba aribo bereka abagomba gukora demobilisation. Icyo kibazo kizakemuka gute ko nta mubare w'abantu uzwi, nta n'intwaro, umubare liste y'intwaro wenda bakoze ngo babarure bavuge bati bafite intwaro zingana gutya cyangwa zikoze gutya? Icyo kintu nacyo abantu bakomeje kukibazaho. Iyo kintu mwe murakivuga wiki bwana ambasaderi? Ntabwo ibanga ryabo sindirimo sindifite, ariko kandi nkeka ko iri tangazo, iriya nama ya Rwanda ni kamarampaka, kuko aho ngaho uvuzeho koko ibibazo wibaza twese turabyibaza. Ese demobilisation no gushyira intwaro hasi bizakorwa n'abandi? Kandi bavuze ko igisirikare cya Kongo nicyo kizaba gishinzwe iyo operation, ariko nanone bafatanyije n'iza Kenya, kuko Kenya niyo izajya aho M23 iri muri iki gihe, kugira ngo bagiye hahandi babasabye nyine kugana. Ni ukuvuga ko u Rwanda narwo rufite dilemme, rufite ikibazo gikomeye. Ese ruzemera ko abasirikari barwo ari ababaye abasirikari b'u Rwanda ariko bakomoka muri Kongo, cyangwa ari abasirikari b'u Rwanda nyabo bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda, igisirikari cya RDF niko bavuga? Ese u Rwanda ruzemera ko abo bantu bagaragara? Niba biyemeje gukurikiza ibyemezo bya Rwanda, ni ukuvuga ko muri iki gihe barimo baroza amasafuriya,
kugira ngo abanyarwanda basubire mu Rwanda vuba vuba n'intwaro zabo kugira ngo zitazafatwa zafatwa na kiriya gisirikare cyo muri Afurika y'Uburasirazuba, zafatwa n'igisirikare cya Kongo, zafatwa na MONUSCO. U Rwanda kubera ko arirwo rwabahaye ziriya ntwaro n'abasirikare babo, ubu ngubu bashobora kuba bari gutera akageri bavuga ngo bari kurwana, ariko mu by'ukuri ari uburyo bwo kurangaza amahanga n'abanyekongo kugira ngo hagati aho intwaro bazimurire mu Rwanda. Urumva rero nta kizaba gihindutse, intwaro zizaba zimukiye hakurya, ariko mu by'ukuri ntawe uzajya gukontorora kuri teritwari y'u Rwanda, ntabwo biri muri iri tangazo. Aho rero niho hari umutego, niho hashobora kuganisha ku ntambara ya FPR hagati ya 1990 na 1994. Ibyo byo harimo umukino, ariko rero muri iki gihe hari ibikoresho byinshi bituma ibyo byose bigaragara bimenyekana. Ziriya za drone, kandi abanyekongo bafite za drone za gisirikare n'izitari za gisirikare zishinzwe guperereza. MONUSCO ifite drone zireba ibibera ku mupaka ijoro n'amanywa. Biriya bihugu bije gufasha Kongo nabyo bifite ubushobozi bwo kureba ibibera ku mupaka hagati y'u Rwanda na Kongo. Ibintu byose burya muri iki gihe biroroshye, ngira ngo wumvise ibyabaye kuri uriya mugabo de Merode uri ushinzwe Parc Nationale muri Kongo, bamufashe agemurira M23 lisansi n'ibindi n'ibiryo. Bamufashe kubera za drone zabo zabonaga muvuma ziva ku nzu atuyemo, bakajya kubona bakabona ziganye zabonagana n'ahandi esansi, bakibaza ukuntu M23 ibona esansi kandi aho iri ntayihari. Baza gusanga ari uriya Mubirigi de Merode ubikora, nubwo yahakanye, nubwo nyine urumva ni umunyamahanga, kandi si umunyamahanga usanzwe, ni umuntu wo muri noblesse y'Ababirigi ukorera Kongo, wabafashije kubona imfashanyo nyinshi mu byerekeye tourisme no mu byerekeye kurwana mbese ibya environnement. Ibyo u Rwanda rero rukeka rwakoze ejo bundi rukirwana n'ingabo za Perezida Habyarimana n'ingabo z'u Rwanda za FARC, bakoraga icyo bashatse. Ubu ngubu ndakeka ko batazabivamo. Bashatse rwose bacisha make. Ntabwo u Rwanda nubwo rwasahuye Kongo cyane, ntabwo rufite ubushobozi bwo kurwana intambara nyantambara, kurwanya Kongo ngo byongere bifata igihe. Ntibishoboka rwose. Ubutegetsi bw'u Rwanda bushatse bwakwemera iri tangazo, bikaba mbese icyo bavuga gusohoka baciye mu muryango mwiza, batiriwe baraswaho. Niba kandi barasinyiye ko bagomba kumara abanyarwanda n'abanyekongo, bazareka intambara ibe, ariko ntabwo bizatugendera neza rwose. Nuko mbibona, ibindi bizaterwa nyine n'ubushake bwa buri gihugu n'ubushake bwa buri ruhande, ariko umuntu yasaba Imana ko intambara itaba, kuko ntacyo byaba bitumariye twese. Abanyekongo bakeneye amahoro, bakeneye umutekano, bakeneye rwose umutekano, cyane cyane ko nk'uko twabivuze dutangira, muri Kongo hariyo n'impunzi zacu nyinshi. Wenda nicyo kibazo wagira ngo turangizeho. Dufiteho impunzi z'abasivile, dufite n'impunzi zari abasirikare cyangwa zikomeje kuba abasirikare zakomeje kwirwanaho, kuko FPR yashaka kuzirimburira muri Kongo. Na kiriya cyemezo nyine cyafashwe ko n'impunzi zigomba gutaha iwazo. Ntabwo ari impunzi z'abanyarwanda gusa, harimo n'impunzi za Kongo. Nabyo turabivugaho, twiha iminota yindi 5 kuko mu kanya hari indi gahunda dufite. Murakoze cyane bwana ambasaderi, mwibukije n'ikibazo cy'impunzi twari twagisomye mu ntangiriro muri iriya tangazo, naryo bakigarukaho.
bavuga no ku mitwe y'intwari twaje intwaro, imitwe y'abanyekongo, bakavuga no ku mitwe y'abanyamahanga ko bagomba gushyira intwaro hasi bagataha, nta yandi mananiza bashyizeho. Gusa ku cyo mwari muvuze kijyanye n'impunzi z'abanyarwanda ndetse n'abasirikare bazirinda, aho bitandukaniye n'ibya M23 nubwo ibigira urwitwazo, nuko abo ngabo nta butaka buriho muri Kongo bafashe bavuga yuko ari ahantu habo bafashe. M23 y'Irwana ivuga ko yafashe ishaka kandi ari ibyitegeka na leta, ariko abo ngabo bafite intwaro n'abarinzi impunzi, ariko nta hantu bagira bafashe hazwi muri Kongo. Kandi ibyo ngibyo ni Kongo igomba kubivuga ko hari abantu bafashe ubutaka bwayo, ntabwo ari undi wese ugomba kubivuga kuko Kongo ifite ubutegetsi buzwi kandi bwemerewe n'amategeko buhagarariye abaturage, ari bwo bunavugira abene igihugu. Ndumva twari tugeze ku musozo. Bwana ambasaderi, nagiraga ngo nk'umuyobozi wa komite mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, twabivuze mu kanya, mwagaragaje aho muhagaze bihurirana n'iri tangazo. Nagiraga ngo mu gusoza mugire icyo mubwira abantu bose barebwa n'ibikubiye muri iri tangazo rya Rwanda muri Angola ryo ku itariki ya 23 z'ukwa 11 muri 2022 risaba guhagarika intambara no gushakira amahoro abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo akenshi tuvuga ku baturage, hari icyo abantu bajya bibagirwa. Kubera ibihugu byacu biyobowe ku buryo bw'igitugu, hari n'abana b'u Rwanda bakomeje kugwa kuri urwo rugamba mu by'ukuri bazira ubutegetsi bubi. Ndashaka kuvuga nk'abana batwarwa mu gisirikare bajya kuraswa na zira ndege za Kongo bavuye iyo mu giturage iwabo mu Rwanda, bamaze iminsi batwara abana mu ibanga b'abasore, kandi bamaze iminsi birirwa bashyingura n'abandi batabona uburyo bashyingurwa iyo muri Kongo. Mu by'ukuri akaba ari uburyo bw'uko urubyiruko ruri kudushiraho, kandi mu buryo bw'amaherere ku nyungu z'abantu. Ndavuga ku nyungu za Perezida Kagame ku giti cye, wafashe abanyarwanda nk'aho ari ingwate ku buryo abashora mu ntambara ashatse, intambara itanazwi. Ikindi kibabaje ni uko abantu bakomeza kuvuga bati izo ntambara zivugwa ntabwo ushobora kubaza inteko ishinga amategeko y'u Rwanda utese intambara ziri kubera muri Kongo zimeze gute ngo akubwire ko hari intambara ihari. Nta muntu wo muri guverinoma ushobora kukubwira ko hari intambara ihari. Intambara umuntu umwe Paul Kagame akangaje intambara kandi akayishoramo abanyarwanda, abitwa abategetsi bose bagaceceka. None bwana ambasaderi, ni inama ki mwagira ndavuga Perezida Kagame, ni inama ki kubijyanye no kugira ngo kubijyanye n'ibikubiye muri iriya tangazo, ni inama ki mwagira Perezida Museveni utarabonetse muri iyo nama nawe avugwa muri iriya ntambara? Ni inama ki mwagira bari abasore bakomeje gushorwa ku rugamba barwanira impamvu zitari zo zitanasobanutse? Ni inama ki mwagira leta ya Kongo? Ijambo ni iryanyu ubwo tukaba dushoje ikiganiro. Murakoze cyane. Ibyerekeye abasirikare boherezwa muri Kongo ntacyo nabivugaho, kuko n'abasirikari bakorera iriya ngoma ya Kagame biyemeje kurwana aho babohereje kurwana. Niba usanga muri Mozambique, niba usanga muri Centrafrique, ejo bundi nibo bazaba bagiye Benin, niba usanga nyine muri Kongo bica abanyarwanda bahungiye. Simvuze ngo si abana b'u Rwanda, nibyo koko, ariko ngewe nshishikajwe cyane cyane n'abari abanyarwanda bahungiye muri Kongo bicwa, bararaswa bakicwa buri munsi baziri icyo Kagame yavuze ko bagomba kuzira. Bo nta nubwo babona babashyingura, bagwa mu ishyamba. Abadapfuye ku masasu bakicwa n'inzara. Erega intambara yo muri 1996 yarongeye yarasubiye. Urumva rero ko nibura n'abandi bafite intwaro n'abasirikari bagiye kurwana, iyo barashwe arataha bakajya kubashyingura cyangwa se ibindi bakora simbizi. Nayo impunzi zo ziraswa nta ubavugira, baraswa nk'inyamaswa. Nicyo kintu nge nibwo butumwa
nifuza kugeza ku banyekongo, kuri guverinoma ya Kongo, ikibuka ko ku butaka bwa Kongo hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda. HCR yavuze ko barenze 250,000, ukuvuga ko ujya ukorera hafi 300,000. Njyewe nibo banshishikaje cyane, nkabwira n'abanyarwanda twebwe abavuga ko duharaniye ikiremwamuntu, abavuga ko duharanira inyungu z'impunzi, nkababwira kiriya kibazo tukagihagurukira tukamenya ko turi mu ntambara hamwe nabo. Ni abacu, bamwe n'abavandimwe bacu mu muryango, mu miryango yacu, abandi ni abantu b'impunzi nkatwe duhuriye kuri icyo cyo gupfa cyangwa gukira. Nibyo rero navugaho, nibyo nasaba ko abanyarwanda b'impunzi hirya no hino bari mu mahoro, bari mu bihugu bifite amahoro, abari muri Amerika, abari muri Afurika, hirya no hino mu bihugu bifite amahoro, abari i Burayi, tugomba guhaguruka tukavugana na bariya bene wacu bari muri Kongo, igishoboka cyose tukagikora. Biragoye koko natwe dufite ibibazo, ariko rero umuntu woherejwe na leta yakomereka bakamujyana i Kanombe mu bitaro, ntabwo namushyira hamwe n'uwasanzwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Abo ngabo bicwa muri Kongo, burya wenda baba bamaze iminsi barimbagura abanyarwanda b'impunzi. Nicyo gituma kugeza uyu munsi nanone iyo dutanga ibiganiro cyangwa tuganira hagati yacu, turavuga tuti Perezida Kagame arahemukira u Rwanda, arahemukira abanyarwanda, arahemukira abaturanyi, bariya abantu bacu bakomeza gupfa. Hari n'ibindi bitavugwa, buriya ngo muri za province zo mu majyaruguru baragenda bagatoragura urubyiruko. Hari n'ababivuze bavuga bati baraje baratiyora, bajya kudukoresha entraînement, arangije badusuka muri Kongo ngo tujye kurwana. Mu by'ukuri hari n'ikindi gikorwa bucece, bafata insoresore muri za Ruhengeri na Gisenyi hariya ku mupaka, bakabajyana ngo bajyanye mu gisirikari, bakazimira, ntibaboneke muri Kongo ngo bararwana, ntibasubire n'iwabo. Ababyeyi bagakomeza gutegereza bazi ko bagiye mu ntambara, nubwo bazi ko bagiyeyo ku ngufu za leta, ariko ntibagaruke. Ibyo rero mu minsi itaha wenda nibimara kumenyekana neza, twebwe dusabwe kubikurikirira hafi, ariko bishobora kuba bigana kuri ya jenoside FPR yatangiye kera, hari ikabibonye okaziyo yo kubikora pe. Hariya muri Ruhengeri na Gisenyi ikahatera itabi nk'uko yabivuze. Tugomba kubyitondera. Nta kindi nabivugaho. Bariya abana bapfa koko barababaje. Ababyeyi babo mu Rwanda babimenye ko bapfa bazira akamama, bazira gusa inyungu za Paul Kagame n'agatsiko ke k'indobanure, kuko iriya ntambara ni intambara yo gusahura Kongo, irazwi. Kandi iyo basahuye Kongo, wowe muturage ufite umwana mu gisirikari, ntacyo bikungura. Umwana wawe barapfa, cyangwa niyo atapfa agataha ari yarashize, ari indembe, bafite ibikomere, ariko ibyo basahuye ntabwo umenya aho byaganiye. Ababishoboye bose rero duhaguruke tubyamagane. Uri mu Rwanda ntiwigaragaze cyane, ariko umenye icyo ugomba gukora igihe nikigera, kuko iriya ntambara ingoma ya Kagame dukwiye kwibuza kwitsinda. Turi abanyarwanda, ntabwo twanga u Rwanda, dukunda igihugu cyacu, ariko dukunda abanyarwanda kurusha uko dukunda ingoma ya Paul Kagame. Tuyirwanye rero, turwanira abanyarwanda, turwanira ubutabera, turwanira ubureshyi hagati y'abanyarwanda, turwanira ukuri, kandi turwanira umubano mwiza tugomba kugirana n'ibihugu by'abaturanyi. Naho ibyo ba Kainerugaba bandika cyangwa ba Kagame bavugana ba Kabarebe, ibyo ngibyo bifite icyo bitumarira, kuko bitugaragariza nanone aho bahagaze muri iki gihe, kuko bifata nk'abataye umutwe, bagakoresha amagambo batari bakwiye gukoresha, noneho nibanga ntibakimenya. Twebwe rero tujye dutega amatwi, dusome ibyandikwa, tumenye aho bahagaze, natwe twiha uburyo bwo kugira ngo
tubahagarike. Ndagira ngo mvuge ijambo rya nyuma. Ndabizi neza ko mu gisirikare cy'u Rwanda harimo abasirikare b'abagabo batari inkoramaraso, barahari, nubwo rimwe na rimwe tubashyira mu gatebo kamwe, ariko ngenda bizi ko bahari. Mwe rubyiruko rero muri mu gisirikare cya Paul Kagame mukomeje gupfira muri Kongo, igihe mutarashira ni mwange kurwanira iriya ntambara Kagame ashaka kubasubizamo. Mwange mushakemo intwari muri mwe. Kagame mumukureho rwose, ntabwo ntinya kubibasaba kuko abanyarwanda barabikeneye. Kagame, Kabarebe n'abandi biyise ba killing machine, mubavane mu nzira, mufungure noneho amaboko, muhoberane n'abanyarwanda bandi bari bakeneye amahoro. Nimumuvaneho. Ingoma ya Kagame igomba kuvaho bikarangira. Reka ndekeraho, ikindi gihe wenda tuzavuga byinshi dusobanura ibikwiye gukorwa kugira ngo abanyarwanda noneho bahabwe ubuhumekero, amahoro asagambe mu gihugu cyacu, amahoro asagambe mu karere k'ibiyaga bigari. Arakoze cyane. Arakoze cyane bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney, akaba n'umuhuzabikorwa wa komite mpuzabikorwa, akaba n'umuyobozi wa komite mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, ku kiganiro cyiza cyane agejeje ku banyarwanda kuri uyu mugoroba. Tukaba tunamushimiye kandi tunabararikiye kugira ngo n'ubutaha tuzamutumire n'ubundi aze kutuganiriza ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mwanzuro w'abaperezida bo mu karere k'ibiyaga bigari, abaperezida bakomeje kudushakira amahoro arambye mbese mu karere dukomokamo. Ikiganiro rero ndumva twagisoreje aha, kandi nkaba nshimira buri wese wagikurikiranye n'uzagikurikirana. Nkaba nkomeza n'ubundi nsaba ko kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho neza, mwareba munsi yahanditse umutwe w'inkuru, ahagana munsi y'ikiganiro ahantu handitse ngo subscribe, ugakandaho, hanyuma hari akayogera kaza ku ruhande nako ugakandaho, kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibageraho buri munsi kandi mu buryo bworoshye. Murakoze rero, kandi Imana ikomeze ibane namwe. Bye bye. Murakoze cyane, naho utaha. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. J'étais petite et je gardais les troupeaux, et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux, et le vent soufflait, et la nature me souriait partout. Contempler l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe,
le goût pour tout saisir. Oh, jolie dame, tu es le paradis que Dieu m'a choisi. Si je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, telle ma soif n'est jamais assouvie.